Aqui na Cardoso dos Santos, rotinan tolong lori singhat, mai hosi munisipio Lauteng, posto administrativo lore, no dadaune hela iha aldeanen fuik, suku madohi posto administrativo dong aleshu. Dadaune ne produs mina tradisional, nebe komposto husi mina nu virzeng, aloe vera no kananga odorata, kahuliang Indonesia, honara bunga kenanga, li husi prosesu fermentação. Produção idane foi ngahu ia tinan rihun rua aronu lorisin rua. Nia função ne iha barak teves iha aloe vera ne ketak nia katak iha mundu toma kem hotu hatene aloe vera ne nia função barak untuk ba inner untuk ba outer ba itenya kulit nitinya face itenya fuk ne bele hotu depois ba iha mina virgin mosanesan no ba iha bunga kenanga mosanesan antong iha aloe vera ne ninya iha kandungan ne bemak iha larane anti aging depois iha bunga kenangannya ne mikrobio iha antimikrobio iha mina virgin mos hanesan hotu noninya funsaung ne hampir hanesan hotu antan hoko mix hamutuk no ita sebenarnya sidauk atu bakok sidauk koko iha laboratorium ida katak niha kandungan idane mak iha laran ne sidauk koko no ita sidauk iha osang nebe atu bele bakoko iha laboratorium mai be gora dadaun ami uja mak ami seente katak idane ona nya ida permeru bafu kaspa ne ema bele tau loron tolu nia bele lakon ona bafuk narek fuk mosanesan tu lolos permeru ne haunia uang ida kikuan feto ohine ninya fuk kikuane botak los antang halo koko aloe vera ne tau ninya fuk depois nia diak ona no untuk bakatar nian mos hanya main rasik mak ujabanya isin dan hako kotok bahaunya isine dia kalai tang main koko bahani isin ternyata iha dadersan mainnya katar ida be barak losene layat ya det depois hamos hanesan hau ujaba miar hau kose inus metin hau kose ba nia diak hoto antong hau husi permeru ne hau sinti ne atul hau bane be ita tu hal hanusa hau hanuin kata kidane bele buat dia kida ita bele desenvolve hodi sai itanya minarasik antang hau si awal hau hakara koko mix hamutu kominanu hodi bele fotininya virgin sai par ita bele hodi tau kose fuk antang ami koko duni halore he halos palus ne bam. Mana dadaung ita tahu naramba produto ni tahu naran sedi. Okay, I'm how for naran all diamond sign. All diamond sign ne usi hanya Owen Albert. Diamond ne hanya Owen naran kikuane diamond. No hanoin mehi ba oin itenya produto ne shine roman by mohoten tang for shine. No how much for filosofia by have all diamond sign ne katak all diamond sign. Jadi semua permata pasti naroman pasti bercahaya. Hawanin katak produk tidak nebe mak kita halos sei naroman baik. Ita hotu naroman baik. Semoga bamundo. Amin. Aloe vera ia benefício saúde oing bakulit no fuk. Ai horis ida nebe bela halo fuk mahar no lamonu ia tempo naro. No minanu bela absorbe ia fuk lahan no prevene fuk mono. Laos det atu prevene fuk nebe estragos, mai be minanu mos bela estimula crescimento fuk. Entretanto, kananga odorata klior ona ema usa hanesa material prima hodi halo bamina moring. Tiralos ai funangne dala barak ema usa nudar aromaterapia tanba ihamina esensial no komponente ativo sira. Ai funangne mos ia função oing hanesa bele reduz nível stress no laran susar, hatun tensão, hadia qualidade toba, halo prevenção no hamenu sintoma asma, no bele mos halo tratamento ba infecção fúngica. Ami primeiro ami foti ha lorehene hau makalo rasik mai betu irmai tambah hau koleng antang hau ba foti iha bikeke ya tia ida ne vamos nia bele halo mina virgin depois de nia fokala jerigen hat hanesa 5 hanesang ne ami pindah fali ha bukolia triloka. Terus triloka ne mos komunidade sira balo ne bemak sira halo ihane ba dunia ami foti hane ba nomos agora ami foti halore ya fatin tolo ne mak ami fotin untuk lidah boy ami foti halikisa ihane ba hane kolega ida ihane ba entaun ami kombina malu sira kuda ya sirne uma oin
Iya, ini ita foti ho nini quantidade barak mais ou menos san 1 kilo hira. Oke, bahusi mina virgin. Oke, bahusi mina virgin karik jirigenen ami halo. Antaun bunga lidah buaya ni ami tingki uja koron rua. Tingki uja karon rua. Depois bunga kenanga uja karon ida ami wasidamai ami latte itu maybe ami tahu iha ninya fatin karik nia pas ona antaun ami bele produksi ona. Nebe iha 1:1 hotu. Material prima serane ita sosa. Awalnya la sosa tambah sira suporta tebe sau barak kolega barak yang mohotu tu suporta hau dan tingki halo dunia anton sira awalnya permiru ni ami la sosa buat rumah yang tingki ha osan ma kita bel halo buat rumah mes hau hanu lae tambah ema barak mus support hela anton mai be agora como ema barak mus uja ona ema barak mus sosa itenya produk tu anton hau tingki sosa dunia hau tingki fo hela fo sira nebe mak sae ku depois sira kuda sira halo minanu hau sosa dunia sisir ami halo aloe vera uluk ni alik sira nebe nia sira kuah ami presi ami kuah ami ni aloe vera depois ami proseso hela nia orsida saimina depois ami rai hela loron ida hanesane ami foi bafoti fali bunga kenanga mai depois ami tahu fali hamutuk ho mina aloe vera nebe maka diak onane jadi onane depois ami rai hela 1 kali 24 jam loron ida tomak depois hotuti ami hare konu ninya warna ninya aroma nebe mak larang ne sayo ona ami foi saring fali ami saring tia fali ami rai fali taka fali to loron tolu depois mak ami foi saring hatama fali baya be botol sirane be man ita konta hamutuk semana ida 6 hari ba 7 hari ne bele pronto. Inan husi uang nen ruane honi manira rasik li husi ini idea no experiência produz mina no virzen hafo ini mistura hamutuk ho aloe vera no kananga odorata. Além de nemos ia referência balung nebe Akina Cardozo aprende li husi plataforma social media no livro balo. Oke dia karik primeiro halo memang halo dun halo de tau latena atau halo hanusa ida cara ne mas agora ne hau le husi buku-buku balon nebe maka ita bela mix hamutuk ho YouTube balon mos iha nebe como untuk fermentasi primeiro ami halo gagal antan ami halo tuir aminya halnya hanu komprende kata kita halo hanesane dia tama ami halo romatan ya la bele maksudnya cahaya konan ya la bele tang halo fali baiha ya nakukun larang kwarto nakukun nemak poininya ismos teratur hotu antau sini honen kata kau de jembol berasik kosi saida mak hau hanoin no hau halo Ita remata estudo henebe. iha Atma Jaya Yogyakarta iha 2016 hau hotu 2007 hau ba sekolah lumayan keleur ya primeiro hau foti perminyakan semester 2 det hau sayona hau ladung laos ladung gosta cuman iha balon familia balon sira la aseta honia jurusan tentang hau bafal ekonomi sing hau iha mehi bot ida hau baba indian kata mehi saya hanya bos ida tambah hau tahu kau ne mehi kari hau koliona botruma hau mehi ona mak hau la bele halo botruma hau sintian sa hau lakon husi hanya mehi ne entang hau tingki halo tuir hanya sponsor nebe mak hau halo antan ya hanya mehi ida mos ami karik komunidade nafatin konsumo itenia produtune no distributor sira mos nafatin ya vontade atufaan tambah haun yang rasik hau fana sidau ketan faan ida mos lai hau biasanya fahedet jadi hau seru ema hau phone ya uja maybe hau rasik kan langsung fan ya masidau iha komentar barak mak hau balas ya Facebook hau balas hira ema lah ya dan oh thank you hane sang nedet lah ida dan atau salah hatene mungkin hane sorti baya faan ladun iha masa ba produksi makia nebe hau iha mehi iha karik hau hetan registu ona hau karak baya cek iha laboratorium untuk baninya expire date hotan ninya kandungan nebe mak iha larang saida mak se iha larang no ita uja bele itnya kulit maten sira itnya kulit kanek no itnya bele kura hau karak anesane no hau iha mehi ida karik hau iha laboratorium rasik maybe itnya osan masih dak tau maybe
hau hakarak don no berusaha don tambe ita mehidet ita tur ita selah hitam buat rumah ita kono iha mehiona ita tengki action halo buat rumah produk tu nerasik hau bakoko na registu iha fulan Desember nian hau riba mai be haunya problema maka haunya BI hau lori elektoral ba memang si labele ya prosesnya ba labele elektoral labele uja ho di registu antaun uja maka tengki BI no hau ba Los Palos hau bamai mebe to agora haunya BI sidak jadi antaun sidak si serve mas hein hela parece haunya BI jadi hau lori ba registu. Sama-sama kita sempre falha da lahira, mas bita na fatin a vontade a tu coco bel sai produto ida. Okay, primeiro hau hanes ang hadomi na hau buat nebe mak hau halona hau te tengki hadomi itanya produto na. No hau tambah hosi hahu ema barak mak hakarak ona interesse ona hau neng ketek idene ite bele ajuda ba itanya komunidade balung nebe mak presija ninia iha problema isin lolo nebe mak ohini takolia. Nomos ida nebe maka hau hanen idane haunya hasil karya rasik antam hau koko na fatin hau vontade hakarak koko na fatin parodi bele sai diakno idane pare sai itenya produto timor ni hau karak nasi jadi usaha na fatin iha plano ba oin iha ona tambah ihane ami labele helak leor ihane te ihane mas estado mai kuliah ona katak idane se gusur jadi ami labele helak ami kokona buka fatin selo maybe sidak halo nebe osan nebe makari kami tahu hamu tu kidane mak parece ami hodi halo uma kikuano ni dapat hodi produce akhir dia kanyo mensaje mak oin hau dia karik mehi iha mehi ida karik ba juventude sida ba estudante ba timor laran tomak imi iha ona hanoin atu halo buat rumah labele tauk gagal ita tingki halo doni sewa hira ita gagal ona ita koko fila falitok ema hateten dian itu kono monu ona ita labele monu toba lost date ita monu ita tingki hader fale antang hau hakarak ema hotu o estudante i lilu ba juventude timor sebele karik imi seida mak imi halo ona imi kokotok halo na fatin imi monu halo na fatin husu ajuda ema barak fo lima ba ema pasti ita se sukses ba oin. Aquina Cardoso dos Santos formou uma família, o Valente Guzmão Laranjeira, no dadaune iha uang na rua. Aquina Cardoso dos Santos hanesan feito ida nebe ia hano inovativo, mas que iha processo fermentação sempre falha, mas be Aquina Cardoso dos Santos considera hanesan experiência ida, hodi produção ne belesai dia kliutan. Tambane Aquina Cardoso dos Santos continua hodi koko na fatin tohetan resultado dia, no to agora ema barak hakarak no gosta ho produto nebe ni halo.